pantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mang dene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen damang ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan.
tole uli penampilane, iloh cara sing kuangan apa, mefoto selfie di mobil Ferrari, nenteng tas branded merek luar negeri, megaya pangkadena sosialita, satuane pragat untuk kesugihan. Kuliah nurutin gengsine tinggi, iloh rela cara dagang roti, metanja barang iloh kemumai, makin kulikan tipe pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting iloh liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, bireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne bela bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing olah harga diri. Iloh rela cara dagang roti, metanja barang iloh kemumai, makin kulikan tipe pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting iloh liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, bireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne bela bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing olah harga diri. Lugre ide dane sareng sinamyan, boya tiangai kegaduhan,
niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Bidan ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan. bidan nak selingkuh mangkaman kabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Miring niki ciri zaman edan. Aim kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Bidan nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Bidan ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan. bidan nak selingkuh mangkaman kabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Miring niki ciri zaman edan. Bidan ngomong jarah alak-alakan, Jani menyemumuk metiktokan. bidan nak selingkuh mangkaman kabar. Jani nak selingkuh terang
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah ajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Lo hatin beli dagu lawa, tua anggoni lo pesinggahan.
ragana dini. Yen hitung-hitung konden liwat abulan, udah alogati iraga jadian. Bawak satwa jani raga metunangan. Ternyata adik subengela tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan, beli dini main hati ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli daun gua lawa. Tua anggon nilo kesinggahan. Lo tresnan lohe kapin newek beli. Mlai bling penjara pelarian. Belis kadi bintang film nangin boya pemeran utama. Beli tua jadi pemeran pengganti. Ternyata adik subengela tunangan. Angin tunangan adi jomoyong di rantauan. Beli tua anggon adi ngisi kekosongan. Di saat adi butuh kehangatan, beli dini main hati ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Lo hatin beli daun gua lawa. Tua anggon nilo kesinggahan. Lo tresnan lohe kapin newek beli. Mlai bling penjara pelarian. Lo hatin beli daun gua lawa. Tua anggon nilo kesinggahan. Lo tresnan lohe kapin newek beli. Mlai bling penjara pelarian. Belis kadi bintang film nangin boya pemeran utama. Beli tua jadi pemeran pengganti. Sing adana ngarepang hidup ne sengsara.
maka jangan capang hidup ne bahagia Nekang sekaya ngidupin keluarga nyalanin hidup tanpa lara Boya jaulian tiang makin ada lebihan Nanging ulian tiang masih tain ngerasayang Hidup kuangan paling meulehan Bikin kene tiang cing payu makan Astum karemangkin ngidang mo dingdingan sangkaning mana tulus titiang aturan Arto brana tua titipan Nising pasti kau tetap belahan Disubani mati mekejang mekutang Amun cokuku sing hidang kal mekelang Arta brana totua senana Nanging boya tetujon utama Sugidan ke utama Apa buin ngidang nulungin nak wareng Boya jeung ngarep walesan Wan tak tulus tiang aturan Semeton sareng sinamyan Mogi mangge kerahayan Boya jaulian tiang makin ada lebihan Nanging ulian tiang masih tain ngerasayang Hidup kuangan paling meulehan Bikin kene tiang cing payu makan Astum karemangkin ngidang mo dingdingan sangkaning mana tulus titiang aturan Arto brana tua titipan Nising pasti kau tetap belahan Disubani mati mekejang mekutang Amun cokuku sing hidang kal mekelang Arta brana totua senana Nanging boya tetujon utama Sugidan ke utama Apa buin ngidang nulungin nak wareng Boya jeung ngarep walesan Wan tak tulus tiang aturan
semeton sareng sinamyan mugi mangge kerayuan. Nyarengin pamargi, ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sareng mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampahan kenyele ilang, tan kerasa sampun galahi majan, katibane mangkin ring katujunan. Kebatang rasa pemargine yaksiang uluke puniki, kan kerasa ngetelye puninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta lan nyidang nyingakin, Seuripne kerasa petang, wentane lumpuh lan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagan masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mangga ipun sami memanggil rahayu. Rasa pemargine yaksiang uluke puniki, kan kerasa ngetelye puninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta lan nyidang nyingakin, seuripne kerasa petang, wentane lumpuh lan nyidang memargi, sawai-wai
Punapi puniki Duh yang wini Ijening pemargi Mangga ipun sami memanggil rahayu. Kulun patu keyang Tuai manam semahi Moga sida mangku Lak karya lan pahiku Aksamo Tuno lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Bias tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walau serado lampak lakar Mungkin sueco kelawan batu Mangke wenang oh kita menati jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Bias tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Bias tunduak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki.
Rasa bangga dikena hejani Mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng Itulah Stiban tugas iloh juang beli Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Onden kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen subebuka kekini Sing idang ngurupan pipis Direlo nuntut kebutuhan biologis Bayon beli ne bengangsur Angkiane muis-muis Marah tiang mesesalan Ulian nuwotin demen akep prutan Sina ya diwangan Bekejang anak ngantosan Yang suberaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegeran Nirembeyan tiang mati Dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane Empuang timpal Ondek kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen subebuka kekini Sing idang ngurupan pipis Direlo nuntut kebutuhan biologis Bayon beli ne bengangsur Angkiane muis-muis Marah tiang mesesalan Ulian nuwotin demen akep prutan Sina ya diwangan Bekejang anak ngantosan Yang suberaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegeran Nirembeyan tiang mati Dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane Empuang timpal Okey nak. Ajak lama lah. Bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar lu mak lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen rumah makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luputkan kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan. Yen pakukuh pangtiang naur kewajiban. Tiang nyerah tias tempat kita jaminan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luputkan kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan. Yen pakukuh pangtiang naur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. 기분 자기 utang konten gitu mah yang paling caranya namanya tadi belum mati dia pak bakal utangnya belum mati bisa bayar utang nih kengken nih belum mati sih pak pintu nih kengken sih bayar utang pak bayar utangnya malu kalu Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar ampura sajan pak yang berusaha yang bejak dija mulahan sing sangi dang pak ampura sajan malu Bayar nang utang pak. Buang pak, mengengken utang saya pak buang pak, kayak ini bayar, engken pak, engken niki, diputihkan niki. Mani kayak ini urusan, depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak urusan pak. Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan mengatakan masyarakat pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7.
Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo wang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, kanten jalanan, bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan dino yang kadi anake memikra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatine untuk madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan dino yang kadi anake memikra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
rikala sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pengaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepukin reramane mecanda kadi ngarepang adi padi dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kal mau bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai duga seraraman beline mau jalan kali dek hati di angkul pemesun adine ada nak muani ane nyadang beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konen sah cerai tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jangan pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makajang peninggalan ketujukan dewek beli alak jangan pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mapasang kal simpan anggon kenangan
Gede sarang kudu Sujati ini nak menjodoh di kehidupannya sana di umur kita jangan elingan ye Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang peskoni alih kanda di belanjang kadang lingorahang hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meli di ketatian meli dulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan larang mati kaya tramel aku berputaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga medini skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meli di ketatian meli dulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya